Jadi api, angin, tanah. Apa sulapa tu dah mana. Yang matutul madat yo ko sahabat na Nabi ta. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kena tu nangka komelo ilo sompa tay biasa tau bonewe na pak guru na. Maka dia komeko lo sompa na angka pakaian mu pakai. Tanya baca-baca pakaian. Pakai Abu Bakar tatun dulu. Ali ri atauku, Utsman ri abioku, Umar rimon riku na salipuri nuru Muhammad, baraka doa la ilaha illallah, kumpaiku. Wah. Panapaki. Ni ka mapala yo kwe. Maenga. Di napahangi, nasa ngi baca-baca. Padahal maka day tau pandri tay pakaian. Aya sa pakaian, di ni baca. Di nalapakang ilillah. Di na chori pena. Di ni pau ipigaw. Abu Bakar tatun rioloku. Abu Bakar itu as-siddiq pajok kay lampu ena. Yan tu ampay ko mamaulo ite batangot ti patatong. Nasaba di itu ga batangot ti majek ko. Yan tu nakadatatto bata ko nasaba lampu mo basikal din nasaba gatang akawali ko nasaba datong musandray ri indo ambo tama pasilangan alay sipa na wae nalay mariaway na mega kigunan na lo padang nari pancayi. Itu wasiat. Itu yasan Abu Bakar. Ali ri atauku magay yaitu Ali karamallahu wajhah dikeramatkan wajahnya oleh Allah. Sipa na nabita aga matan resiri. Nama kanja tepat. Makanya sadid al haya. Oh matan resiri nabita. De na alay gagay ko din yaling. Yan ang kana bagyat tawe de meman natapasiban na tu na sahabat na tu na patuju. Jadi ako meki mature nabita atan resiri ki. Aja tali gagay ko din yaling. Kataw mamaulu aja talagay talo. Mak bagay-bagay tawe cik di natala. Pak mega tutu taw nalay cik di taro ko tasat na nakalipiki cik. Napa makadatak kalamud. Tanya pamaulu itu pamaulu nih. Itu Sayyidina Ali. Maginya sakaramallahu wajah. Abu Bakar As-Siddiq nasaba na benar kang peristiwa Isra Mi'raj. Aga nasang dia ko nabi tapawi namu yase na impaya tua taparito. Sayyidina Ali disebut dengan karamallahu wajah yang dikeramatkan oleh Allah wajahnya karena selama hidupnya dia tidak pernah melihat kemaluannya. Sehingga Allah keramatkan wajahnya. Itu sampai sabuk karamallahu wajah hayo po idi namonun nate metik mitak. Sampai malas. Yang ketiga, Utsman itu riabiona, magay, simbol kepintaran dan harta. Sogi itu agama oko atawe pun riabiowi waramparang. Betul kan nah? Tulipatuju jo agamay wang Allah Ta'ala pemurus ilino. Ya kumurus si agamay pasti maculino. Ini tuh na pasangan. Alam po kombo atan resiri ko kampo na tawe pakanjaki kemudian agamamu patuju. Ya kumurus si agama na po Allah Ta'ala. Insyaallah macu tulino mo. Ya kumatta na ngase ko macu tu sari itu. Tapi ya kumatta na sari ko dito na tu asili. Artinya ya ko agamamu murusu napacura ko dinom po Allah Ta'ala. Pamakaday ya kumurus si agamaku ya murus ilino. Itu janji Allah. Tanya galak na tema kareso na sogi. Ya ko galak na tema kareso na sogi. Dia naga coyoli sogi buruk ko balbuhang yang prepare. Tatalu sakwarak ni sana la dia topa. Latu tatangaban ni mata je panumpang. Ini awatanga manipa sogi dia naga coyoli sogi. Pamotoro tasi. Atasi gabay. Latu tati sa plosi di ni matasi. Dia gana sorosang. Dari capu minapaki mak din kelek motor. Tapi dia tuh nak aku bone dia nak aku bone. Hah? Makoto? Nadena baraka. Ya nadena baraka apa yasannya baraka kualitas bukan kuantitas. Tanya eganna. Angka tu aga-aga may gapole tapi dia sakadaga yal dinacapu. Angka tu aga-aga de to na siya angka na tapi angka ni tamata. Magay napak baraka ito ang lata. Makon ito. Ini gare kong ka di pasogo. Dito ka ko. Dito ka cale. Hah? Oh, dito kagak. Dito dia kagak di. Alhamdulillah. Tapi uperangi cale, dia tamadosa ko masogo. Tau matarima dito na madosa. Di kung kau stas makan na madosa ite isogo, dia kagak dosa itu. Pura nubuka hades dia kagak. Tau isogo si bato masogo dia na madosa. Makadami hades erra si wal murtasi pinar tau isogo si bato masogo pada padi tamaranaka. Iya. Di nama dosa.
tama minaraka. Magay, apa iya komadosa iwat ditoba. Makanya hadis itu menyebut pindah. Mesti ditahu. Pada itu Pak mak bangun masjid. Tepada saya hadis sana. Maka imam bana masjid dan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid o kolino namo pada mi rajana seradongi lay bangunan istana pilalan na suruga. Namo din na sampajang. Nanya mi janci gitu mak bangun masjid tanya to masampajang janci janci bangun nga bola. Ilang kataw din ang kanalo masjid pa tapi ang kasumbangan na tamo ko masjid tataan ka bola na ko suruga. Ibangun nga hotel nampo nga latala janci wi. Demi na tama. Kama kalani hadis sa imam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dena kada pada halal jannah. Lai bangungan mi bola korilalang. Ya ko dena sampaja dena tama. Ya yang kabolana de nonroi. Tapi ya ko pak berjama dena sumbat tama de kan nonroi. Makanya di dalam dalil selalu disandingkan tulipas sidepe akimi sholat wa atus saka. Magai asampaja komutama asidak ka konang kamonroy. Ita igare komegay gunana tahu pak. Aja na tumabela mala dasar sarang walet. Igan na ibango ngokobone. Siaga angka na sekitar 400-300 juta. Kalau si tengah miliar. Ibango nga bola wale denang kawale makibuah bola. Mak da 7 juta yang magai nasabak nilainya besar karena dia punya manfaat. Iya. Karena liurnya mahal, sarangnya mahal, maka marlomba-lomba tahu maki orang bola nasabak mega kegunan na law padan na rupa tahu. Tapi itu burung garejai. Kaka maki orang bola. Dia kagak. Kalau mitili sapa onrong ko tu makacili. Kinro mondo tulilan lu, makot itu to maseke. Iya narutala dasar. Iya. Tapi kung kaburung garejo ko masigi burung mualaf ya. Itu kita ambil pelajaran. Napa niya to mabasa pa denang kanay kasi asi. Ang kagataw malabo ko kampo ta kasi asi deka. Tapi ako kita saup itu dia itu gato musik. Saya ngaji tasawuf itu lebih 10 tahun, itu ndak ada bab kikir. Ya kung kataw makan maseke berarti itu bukan tasawuf. Yang ada di tasawuf itu tamak, bab tamak. Jadi itu guys, itu kan natong maseke, tau magala mimilaw. Ega. Tinang kataw makan maseke yan, kung ito magala milaw aja nagari milaw tanda din na maseke. Saya pernah tanyakan, Kak Magi na deka bab maseke ko tasawuf ya makanya guru ta orang itu sudah dicukupkan dan dilebihkan rezekinya, tidak ada yang kurang. Makanya ndak usah minta, cukup kau bersedekah. Nah sabaya rodale mo kulo mahfuz mega angkay tarakokor memi mukodo supaya no. No, biasa kita toto tangki. Mobil Pertamina. Siaga liter solar na lurang. 5 sabu, magi pe nalepa ko Pertamina malisa solar. Ha? Mana capura solar? Na 5 sabu liter solar na lurang. Nasaba degaga sala pulo ko tangki loko tangki na masinan. Mako mati tu dalit tako loko mafus ko de taki buar ngilala de tu nano loko limo. Jadi ya kong kadi 2 sabu salah. Ya ko pak balu 2 sabu nasi dakang mapatu-patu pangalian nasaba salah. Ya ko si 100 sabu pipa. Yan na to nakada pede. May kay mo bereng, pede malumoy dali mo. Patannya aja itu sitongan na tawe mo alin, iko tung maling yalin. Magay, uling ichon to besa kimita pameng. Besa kimita pameng. Besa ki mameng. Tanya to kola na tawe. Iya tu pamenge natari alati nenna. Iya ro alati untuk balewe ga atau untuk pamenge? Untuk balewe. Iya ko balewe pa aja tatarimeng alati na batap ya. Ano may galing? Iya ko iya ro alati untuk balewe kami mi mapanre bale. Aja na tatarimeng. Alati ban na tapya. Kami mi mapanre bale.
Jadi ya kota tari alati meta tanya untuk balewe cuma pancing kami makanya maka daki memancing. Iya tuh orang parang ya sidakannya pancing kami ya Pak maka dia pun Allah Taala alengak si diu parewa ke 10 manja abil hasanati falahu asram saya. Makanya tuh Mega po tu tahu nasa balewe mati mo tarime. Makanya aja tahu jate ko ta sidakai. Makanya makam jadi sikit tahu kutu mi harus tas. Justru adanya orang miskin itu karena kita diberi peluang. Makanya to sogi ko mapasur sakai aja na di tahu kasih si terima kasih ko to sogi sigilingangi. Sigilingangi. Makanya mengatakan antarkan aja toli telo bola tamali ini bawangi magai. Ya kode na tarima itu kasih si sakka tadi nama dosa. Tapi ya kode na tersalur ka sakka tadi to sogi madosa. Makanya kung nalingi tau kasi siya na tarimay at tarima kasih ki nasabak gara-gara lena na dita madosa. Yo po di tau so kita kasi terima kasih pa. Makasih. Sigilingan ni. Ito gago kumanya. Di gago mengaku. Saya kembali. Makanya Nurun Muhammad, iya naro makada nabi pamulang ngiri hakiki, pacapurang ngiri lahiran. Itu nabi tak. Makanya Nabi Adam itu kan masalawa. Petunay suruh kawingi hawa aku suruga. Aga maharna, tanya ulawang. Tapi salawat 11 kali. Ibu-ibu, kodangi, tasapa isalawat na Nabi Adam, iya ko bunga moto ki, atau meki matinro, tabacangi lakay ka. Iya na tuyasang, si sumpus salawat ni kabate. Yan ang ito nabaca makunray de na lakay de na bayi ni lakay. Tapi daw Pak Guru. Pak ang kay ibu eh. Itu salawat. Angkat tuh salawat Nabi Adam. Nabi Adam itu ada 3 salawat. Salah satu salawatnya Nabi Adam itu Pak Buramata. Ya kok bang itu nabaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti tumpu dua kan ukundok di mata. Napati mau ku ingat. Nabaca marhaban bika ya habibi qurratain ya Rasulullah. Tasusungnya ku mata kata lu. Dena buta matana itu tena riwal riwal pamasin pemalata. Ya kok dia tak apa lagi? Pakai yang kedua. Ya komak jeneki, komak julumatai. Buka imatata. Kemudian sentuhkan air. Dia nabuta matanya itu tahu. Supaya pandangannya selalu terang. Ya kalau dia mau patulay, pakai yang ketiga. Ya kau mengaji ki, nangka ayat taruntuk kokorangnya, sami'un basir. Lepangi, tapalin na indok limat talilewalyo kuro 2 kalimat, sami' dan basir. Napa tapatamo ko kadanga, tatas bacangin salawa, napa ya susungo ko matay. Napa igat talaw mundro ko do chile ni tanra chede, napa baca la hawla wala quwata illa billah. De na buta-buta itu tede, ito na matarutaru na lisulori pamasya na pumalata. Ya kalau dia mau patapalai, pakai yang keempat. Loki ko toko kacamata mengukur napa tawaja. Yang terakhir itu. Makanya salawat kepada Nur Muhammad, salawat nanoko Nur Nabi tak yasangi salawat Jibril. Makanya modelnya fi'il madhi. Dalam kaidah nah. Kenapa fi'il madhi bentuk lampau nasabak de panajaji alimal lahiran Nabi tak salawat kimeman. Makanya pada mahalul qiyam itu kita baca sallallahu ala Muhammad. Tanya Allahumma sholli. Ya kok Allahumma sholli ala Muhammad itu fi'il mudhari, sekarang dan akan datang, berkesinambungan. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi, bentuk lampau. Karena nurna Nabi ta salawat. Dalilena kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Baru wa kitabun mubin dan kitab yang menerangkan. Taurat, Injil, Al-Qur'an, Sabur itu belakangan. Nur Muhammad yang pertama. Yan natin nakadali. Kulli syai'in min nurin Muhammad. Dega gatau matot taturiulo nakan nala sama kaliliang. Pa ya komelo imanre na japunan re ni mawiyolo na bacang ni salawa. Napa na podala lang nagtaw kang yati. Poloko ko nuru Muhammad ipancaji. Iya poloko mato ko nuru Muhammad tamo ko musiruntuk nur na nabita mo cagi Pak Bura. Dega gatau na solangian re ko ya na baca. Yan natin nakada ya komeko manre na alay Pak Bura. Dito na lasay. Ito na pa. Memang rebembe, memang resapi, silahkan pakai itu. Dan akan kolesterol ko ya. Itu kuncinya. Tak apa lagi.
Mak bicara gini, akadabani pulau ko nuru Muhammad ipancaji, iya pulau ko matoka nuru Muhammad. Tama ko musiruntu nur na nabi tamon caji babor. Ya na tu ni mau jolo maka de ale alusuna na pamon rekasara. Itu pakaian atau mata terlalu. Ya gitu pasti ni mau jolo. Yo pwede mana mondri ya sami mawari ko imau. Sebab dia na paham. Ilmu ulama dulu itu sudah tembus ke ilmu hikmah. Kita baru tataran ilmu fikih. Makanya istilah atau mata pemali. Tadi Sohibul Bait saya mengucapkan terima kasih di jamu luar biasa sedekah beliau. Ukudang magi diogi atau mabaki. Tolima kadaki itu supaya melebih. Bukan itu. Iya rupi paribaki agak itu ada hikmahnya. Ya komelo item mali mabelai itu naputar baki. Kenapa? Ya kau angkat atau mandre, nadena le kuyolona melangkahi makanan yang ada di depannya, naurusu pada le na napawa di nalolong. Tapi ya kau angkat tahu na kuemi yolona nala denale ya rumah bela, maka ita ya tu tahu itu murusu kang dale. Ya nangka agak tata tuli ngerang. Kalau tu tahu mandre pada eskapator lima. Dito kagak kue. Makanya kalau makan aja pada miti di makun reye, komandre ki aja tabuka itimutta. Kalau mangunya, ya miko timpu ki tabuka timutta, pemali tu ibuka timu ko makeme tahu. Ko makun reye laki-laki itu hanya bunyinya dilarang. Itu. Magai ya nangka makun reye komandre narapak mo timun na ko makeme hanya rahangnya yang digerakkan. Buat timparu tu lakai na wen-wen. Tapahan. Ya kode tapahangi, ya tu timuria se nama kunre ya korapa iko mandre namu ya tu timuria wanar rapato. Tapahan nih. Makun rutongang iko de tapahang. Makanya orang tua dulu selalu mengatakan pamali. Namo tu mak jelok makun raya ya teto pakai pak jelok na, tapi isuro pakai indok liman na. Nah sabak kapan na jelok anakna nama susah itu tembus soko jantun dan itu menjadi doa. Iya ko indok limanna, namo masusah, deto nakasolat. Itu penting. Makanya ulama kita dari dulu, pada mia tuh Pak, magi niatnya makun raya medangi lakai na mandre. Alena jolok mandre ronewe, mandre pilakai na pemandre. Magai, wanita itu tidak akan diceraikan oleh suami. Itu barakat. Ya na tuh nakada aja mau bukarang ilalang sarangan ngalem. Itu banyak yang tidak tahu. Itu ilmu hikmah, Pak. Ulama dari dulu kenapa tidak boleh menjadikan pakaian sebagai lak. Matangangi pakai gaganya lulukan. Itu menunda rezeki 40 hari. Atau di kitabnya Imam Sarnuji. Ada semua itu. Namanya kemakun reko mali cangkiring. Kau na dastarin. Dastar na nagatang. Langsung na lulukan. Jangan. Magi niat tengi mandreliu okon rotinroy. Utamanya anak gadis. Ya nangka nak makun rei mandreliu okon rotinrona. Itu tertutup auranya. Sehingga wadi dia aja 30 tahunnya tuh dia nalakai. Yan na kada pemali. Kalau pamali itu ilmu hikmah. Kalau haram itu ilmu fikih. Jadi larangan na ilmu hikmah pamali itu. Yan na kada pemali gatu sesai saliwa bola mak bandi na sabak non rijing. Yan na nang katau mandar di mapat di arona na langsung mati. Itu jin pakaian. Larangan itu ya. Tani mas sering ko boleh kawan nih. Jangan menyapu di malam hari karena malaikat rahmat itu keluar. Ya nanti nasabari nama pala yonri boleh. Namun pajala kipas ya tetap 5 pala hawai. Itu karena sering menyapu di malam hari. Malaikat rahmat itu keluar. Itu orang tua kita dulu itu sudah tahu betul. Dilarang sandar di daun pintu nasabari. Nang kata sandar ke daun pintu magampan akan nastaru tahu itu atau serak kejepit. Yang kemudian yang kedua, ya kon akan nailasa marak giburai. Karena ada jin di belakang pintu itu namanya Rihil Ahmar. 2 onron na tu imon rin na pintu si bawak kilala WC. Makanya kung kataw bongo ko WC itu jarak selamat. Itu karena Rihil Ahmar itu. Itu orang tua kita dulu sudah paham betul karena dia sudah mempelajari. Angka istilahnya capur raba dan dipakai semua itu. Maka dia jawab rabu wakasan. Angka mika salah tadi. Nah sebab sinin na capur raba majamanang. Padahal hanya sekali dalam 1 tahun itu di bulan Safar. Rabu terakhir bulan Safar disebut Rabu Wakasan. Ko Jawa maka daki dicapu raba. Magai. Nasaba iya ru'as-sona paturung yang balai pun Allah Ta'ala 320.000 dari langit ke dari lohun mahfuz ke langit-langit dunia.
Dan itu musibah berjalan selama 1 tahun. Jadi maka aja mau Pak Butina. Magai, yaitu aso non rino abalai. Tanya aso maja, kebetulan pada saat itu ditakdirkan balak turun. Pada kong kalala maka aja itu bandre nama sige mola magai, maja, tanya lalangnya maja, angka asumi mana kor pato-ato. Itu kuncinya. Cuma keadaan kita itu tidak paham arahnya. Larangan-larangan orang itu luar biasa karena dia belajar sama Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, ulama ahli hikmah yang pernah masuk ke Sulawesi Selatan dan mengajarkan ulama-ulama kita, utamanya Bone dan Cindra. Itu mak guru atau pandrita itu Pak. Yopi dia namun rim itu kita kuli kita hadis baca itu 5 pangewangi mater. Di protes mana bang itu asyadu nasa asyadu padahal di dalam masih